ای درگتا گیشی تفصیلات زیره میکی چه بیرو چیف ماجد سمد آچه جی ماجد سمد ای درگتا مار تفصیلات بده جی یہ لینے باربو جے دا ضلع کی چتو کا یکشلا برجا ہیں تو دمی نمگا ترندیں گرمی صوبہ چبی ملک باز جیڑا جنجالانی آما چاں پرچکے سک باز ترندیں گرمی کی چتو کا برجائیں او پدا گرمی صوبہ چی مردم تروتاب بھی کچھ نکننتی ہیں پر ودک لوگا نندا کا بیپاری مردم جو دکانا نندی پر لین نیستے نو لین لوڈ شیڈنگ کے سبب باچی لین نبو کے سبب باچی مردمانی مشکلات گیش بوتگا او ای ردا کیسکو ای نمگا ایچ دلگوشی دیے گا نہیں ودک کیسکو نمگا مردمہ مطالبہ کنگا لوٹ کنگا کہ چونکہ کیچ ضلع کیچ تربت سے ملک گرمتری اشاران تو کا ہواریں باہر دمیشن کے ہی ترندیں گرمیاں مردمانہ ریلیف دیکھ ہوئے ہیں بلے کیس کو نمگا گوشک بوگائیں تاثر پر یکیں رتا آرواق دا جنسی کے وشی کے ریکوری مسئلے او ایدا مردمانی جان قطر ٹوکائیں کیس کو تیما روایتی میں کیشیا سلوگنے ضرورتا کہ ریکوری تنودی کے نبی تیما لوڈ شیڈنگ کنا انو ایکسیانا میں گپارا گوشتا کہ مارا برزا چی پریشریں صوبائی سطح چی مرکزی سطح چی پریشریں کہ آما ٹرانسفارمران چی او دا بیل جمع نبو گاہاں یا کہ ریکوری نشتیا ٹرانسفارمران جندہ بند بکنے یک نمگیا لینے لوڈ شیڈنگی دومی نمگا کیچا سکباز گرمی سیمی نمگا کیسکو فیصلہ کتا کیا ٹرانسفارمران جندہ بند کرتے ہیں نو ملک سکباز جیڑانی آماچا باز منتوار ماجد سمد